uNolizwi mfethu usesele yedwa-ke manje, she's conflicted ukuthi ngiwenze njani lo phoyizeni, ngimphoyizeni ubaba afe khona ngizoshada noma ngiyeke, ngenze njani, elokhane ey'buza ey'phendula but then agcine edicide ukuthi hhayi, ngizomnikeza lo phoyizeni kumele afe. Cabanga mfethu, uthi uzala ingane kanti izokubulala, kodwa-ke vele akusiyena ubaba wakhe biological father yakhe yangempela, kodwa phela yena akakwazi lokho. Simbone esehambisela ubaba wakhe-ke ijusi. Simbone esehambisela ubaba wakhe ijusi bese ehlala phansi bese beyakhuluma. Yabo lo baba imandi ngimuzwa kahle ukuthi uthini umthetho wakhe. Bese futhi i-advice evalid le, like finally ngiyam-understand lo baba where he's coming from. Kahle kahle uyamsiza uNolizwi ukuthi angajahi iy'ndaba zokushada mfethu. Qala uyi-enjoyele iy'mali zakho nje mfethu before ube worried ngey'ndaba zomshado. Futhi